Omuri Mbarara ebibuuzo babyiha polisi kandi bakuru b'amashomero abakiriyo nibabanja fiizi baraburwa. Abaana mubaleke bakole ebibuuzo ebirala mujja bikwata mpola mpola kubanga omwaka guno mukimanyi nti omuntu bw'agoba ebibuuzo bya senior 4 oba bw'atabikola chances eziddamu senior 4 ntono. Ebi byagambwa Godfrey birungi olukureebuuza ebibuuzo ahabwa UNEB bwanyuma y'okuheza okubikwasa bakuru b'amashomero. Kimanyi nti enkuba etonnya naye ekyo kigaana kutuuka nga bukyali era tetujja kwongeramu budde olw'okuba otuuse nga buyise. Kikavuga n'ekiika kiri bagenda kutandika ekiiki y'omukasheeshe zo lyonebwa konka abeegi biitu kiteeka kureba ngu embeera yona twagira wamu. Okwetooroora ihanga abeegi ba siniya yaakana ebibuuzo babikorera omu sente ezi38 kandi omuri Mbarara abeegi ebibuuzo babikorera omu sente ezi40. Erizooba abeegi batandikana n'ekigyezo kya geography. Earlier in the morning we had some fear and pressure, of course, but then later after looking at the papers everything was normal, and yeah, we came down and did the paper comfortably. Today we had to do jog 1 in the morning and jog 1 was fine. The setting was fine, the exact way our teachers oriented us and taught us. Omuri district ya Kagadi enjura yatandika shayi 11 z'akasheeshe yabeera hakye okuremesa abamu okukora ebigezo byabo. Aishomero rya London Fountain of Hope SS ahabeegiga na 36 abeegiga na 38 bo barebekaho okukora ebigezo kandi babiri babura. Abaana babiri bojo no batasobire kuba nibakora ebigezo arwensonga zitali zimu na zimu. Then yongera kuterera abeegi baitu kwekamba n'abandi bona habakala bakora ebigezo nibyo bimo. Aishomero rya Bunyoro SS Kagadi ahabeegiga na 2 abeegiga n'omwe nibo barebekaho kandi omwe tiyarebekaho n'obukirabe kirungu abaziire be babiri bahamize bakuru b'ishomero eri nk'uko omwana ogu arikuza kukora ebigezo ebi. Scoutwaro kandi yawitnessinga kukingura kw'ebigezo bino n'okutandika kuwona kandi embeera yona nungi muno. Ho ahari Kagadi People's SS hamwe na Kagadi SS abeegi boona baba bariho kandi bakora gye ekigezo ky'okubanza batiine kuteganisibwa koona. Enjura etandikire nyingi muno baitu tetulemeseze abaana batandikire na geography nka Kagadi Secondary School tukarigesaringa abaana bina kena na musanju. I felt so pressurized, but in reaching in the paper I gained confidence because my teachers had taught me almost everything. Nishima abagesa abo kunsomesa kurungi kandi paper ibile nungi betuchonko mmenda kagira mupepo mumbere ntimire muno. We are ready to maintain the name of our school. Amakuru agagasha kwa Senyo Gideon hamwe na Thomas Tumwebazi.